Sawubona lapho khona ngiyabingelela ngingu-Dr. Nyengelezo kanjengase Sibongo eSwatini Ngangwane ngitholakala-ke endzaweni yakaManzini eNgwane Park ngiphinde futhi ngitholakala eSihluthe. Ngiyasita-ke entweni lento ahlukahlukene abantu abakethu kungasiko kokuthwalisa kuphela. Ngiyakulapha nje kusuka phansi ekulungiseni inhlanhla entweni lecala kubo 800 kubo 1.5 2.5 5000 10 15 tethwalo licala ku 25000 and then lo kungaphansi kusho ukuthi half yesithwalo lokuyigodako kubo 1510 sekukhona kubo 5 ke ilontoza ke le tethwalo tona 25 35 45 tite emgodi leto 50 na 60 sekunemgodi ke leto bogogo. Ngithanda nje ukuthi lokho ngikusho ngibeke kucace kuconze ngingabe lokhu bese sengente ngazi ukuthi tethwalo tonke tide bungodi kanti tikhona vele letinemgodi. Uma ngabe ke tikhethwe ngumuntu ajake ukuthi into yakhe tendeke fast bayamnikeza labala suke efike kubo njengathi siyamnika vele. Bogogo inombolo lengitholakala kuyo ithi +2 68 76 34 2733 lenye ithi +2 68 79 34 2733. Uma ngabe nje uyagula unenkinga ufuna kuhlolelwa nje ufuna kubethelelwa likhaya kubethela umuntu othandana naye ukuthi abe wakho wedwana angakhona futhi kulala nalomunye umuntu kunenge mani ngingakubala ngingakuqedzi nje ngingasi le nkinga lona kodwa nayo mawufuna umsebenzi uyawuthola umsebenzi. Uma ngabe mhlawumbe ufuna sikhundla nje kunenge ngingabala ngingaqedzi so ngithi nje wona lofuna kusitakala buya usitakale. Bathi ke labati kakhulu ngetinyanga baye bangalaphi bathi inyanga ayithi advertise ngithi ke mina hayi phela ngesikhathi kuselapha bomkhulu bekude leti ngcingo lesedikhona nyalo so thina sibe naleti ngcingo leti nabo ngabe baphosta kube bekade tikhoya leti ngcingo so wena lophethwe ngilobudromu lotitshela ukuthi inyanga leti posta kubo social media imiphuphe leto usuke ucabanga nje ingqondo yakho ngiyo lesuku ngumphupho usuke ucabanga into leseceleni kwaliqiniso iqiniso lithi konke lokukhona lesikwenda kokufanele ukuthi silokhuzanyane satisane ngawo kuze kusitakalo lesuka athi ngalisito ngaleso sikhathi. Ilokhuzana ke indzaba yokuthi uma ngabe usitiwe kuthatha isikhathi esingakanani kuthatha isikhathi esingangalembe kusuke uyikhanzela empilweni yakho kulwana yakuyicethe bese ke kuvuleka kuya phambili ngoba umuntu ucala ususe leti nkinga losuku nato bese uyasebenza kuya phambili. And ngiyajabula kakhulu ngabantu engibasitako ukuthi bayasitakala ngeke ngibone ba responda lana kubo WhatsApp bangifonela abanye basho ukuthi hayi uhamba kahle. Ukhanze ukuthi kwesinye isikhathi lomunye umuntu kuba fast kwekulunga kwetindlu akufani but lengisho ngako into ngisuke ngikwendele yona isuke itawendeka. You need to be patient hayi kurasha. Siyabonga.